Jay tapa di bantay na isa at di krus ang nakasputa itituhog ayatin tay di krus nagyanan ni Jesus tay diay natay di manupod ayatin tay di krus ni Jesus aging musay tuwi ang esko kumpeta kiti krus ni Cristo ket balangatan nato tiapo di krusan na puno hinuyuyaw ti lubong ngem nakas kastaaw unay kanya tay diay napasag ti Cordero ti Dios tapluto'y biyag ko ti masupot ayatin tay di krus ni Jesus aging musay tuwi ang esko kumpeta kiti krus ni Cristo ket balangatan nato tiapo manipudi diay krus jak tuntalipaten tay diay inted na tinamnamak intundong ting ti aldaw ayayay ni Cristo jay gloria na ayapan nakto ayatin tay di krus ni Jesus aging musay tuya ang esko kumpeta kiti krus ni Cristo ket balangatan nakto tiapo kumpeta kiti krus ni Cristo ket balangatan nakto tiapo
ti Diyos, jak pulos sa marukod, inaldaw amarikrik nakti nakpanagbiak. Umay man titudo, aldaw no bagyo, dintuag balbaliw ti Apo. Nagimbag, agserbi ti Diyos anaya. Kasanuman panagbiak, sa dinuman napapanak, sa dinuman napagnaak, ti espiritum kanayon nga sumipsibay kanyak. Isud mang tetipiksak, tal na kenti liwliwak, numapay dakes sa rikna. Serbi ti Diyos anaya, naragsak, uray kasanuman panagbiak. Ti Diyos anaya, naragsak, uray kasanuman panagbiak. Nagimbag, agserbi ti Diyos anaya. Kasanuman panagbiak, uray kasanuman panagbiak, panagbiak, uray kasanuman panagbiak. Kristiyano agrago gapu iti apu uray awan sanikwan ang gaadu dintulat ta sumadeng amapan makiserbisyo wen pudno uray dait jay nga tu ayan ni Jesu Cristo balito ka palasyo biati Kristiyano kararagsakan awalin ti masarakan apangyas bingam biati Kristiyano kasayaan
man banuken tuy magunudan ti balegi no intay agtultuloy biag ti Kristiyano kararagsakan awanen ti masarakam apangyas bingam biag ti Kristiyano kasayaatan kinatal na keninanama ti magonuda. Ti magonuda. Tibia ito'y lubong awan ti maay na nung ni Kristo Jesus awangken ka adaan ka man na dung kinabak na dumteng tuti tiyempo nga mapukaw da O Jesus agyamanak tuy matak nalutan napateng nga darambas basul ko na ugasan pusukin panunot inka dinalusan dinaliwang tibanbana itinaing langitan Tibiyag di may sama kun kunanga Kristiyano Dumaw dawel dumaktakes man ti tiyempo Ragsaktal na aktalina et panunot ken puso O Jesus agyaman na tuy matak naluktan napateng nga darambas basul ko na ugasan pusukin panun ingka dinalusan binaliwang tibanbana itinaing langitan kapsat ko aklunem di tapusom Bukbuk tunga anak Ti Diyos nga namarswa Ridaw tapusom at tuktukun ko
sagyaman na tuy mata naluktan Napating nga daram basbasul ko na ugasan Puso ken panuno ingka dinalusan Binaliwam tiban banag itinain langitan Oh Jesus agyaman na tuy matag naluktan Napating nga daram basbasul ko na ugasan Puso ken panuno ingka dinalusan Binaliwam tiban bana itinain langitan 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 Tapok naglaing tawa malagi ko'y di anumal maldaya amo mo Jesus que ti tagay na ken saranayen na parikuta dunteng manglapunos kanya ipangagnak lor idalanak titunggalal daw titunggalal daw sweet Jesus umarararawaken ka ipaimot piksa kiti inal daw apa nagubra inaglabas sweet Jesus kenton bigat tarabayen na ipangagnak lor idalana titunggalanda ipangagnak lor idalana titunggalanda ayaten ka kaasim ket biag sardeng inal daw imamisud mga yaywan maniputi agsapa aging gatrabi maturog na ikanta di kinaimbag mo Ibig ko apo matalika Ibig ko nakaimimbag ka Ititunggalangis nga ite mo ikanta ikinaimbag mo Imek mo isut mangidaldalan kanya aldaw rabi ketiasa sidegnak
Kinaimbag mo agayayos, agayayos kanya. Kinaimbag mo agayayos, agayayos kanya. Dahito'y biyago idatun ko, ipaay ko amin ken ka. Kinaimbag mo agayayos, agayayos. The Dyatlov Pass. 9 hikers found dead, tents cut from inside, barefoot in snow. No explanation. The Fresno Nightcrawlers. Stick figures caught on security cameras, walking through yards at 3 a.m. Authorities still baffled. Then there's the bloop, a sound so massive it traveled across the Pacific. May nagtaenga na pakumbaba, nagsagabat unay kasta. The Dyatlov Pass. 9 hikers found dead, tents cut from inside, barefoot in snow. No explanation. The Fresno Nightcrawlers. Stick figures caught on security cameras, walking through yards at 3 a.m. Authorities still baffled. Then there's the bloop, a sound so massive it traveled across the Pacific. Saan ko man to'y bukod nga pagayata. Jakla amu uray paikat no, apay nga inayat na kinijay krus biag na hinted na kapukan ya. Numalagip kot ayat na jak mapanawan, kinapudno kapya itek awaning gana. Anyangat at inaramit ko, tapno na ikariyak, mangted balegi ingat malpas ta sinuak. Sinuak ti ari natay gapukanya, kararag na saan kuma to'y bukod nga pagayatan. Jakla amu uray paikat no, apay nga inayat nak kinijay krus biag na hinted na kapukan niya.
ko na to'y bukod nga pagayata. Jaglaan mo uray pekat no, apay nga inayat nak, kani jay krus biag na inted na gapukan niya. Kani jay krus biag na inted na gapukan niya. Kani jay krus biag na inted na gapukan niya. Diyos, nuin nakimatangan aramid mo nakaskas daaw. Tirim rima ti bit-bit twendyay nga tu ipalgak na ti kinadakkel mo. Tuy kararwam inaikan kanta dakela Diyos nagtanong ka. Tadayag mo anak paiduma dakela Diyos dayawen ka. Impaay mo bugbog tong nga anak mo nagsagaba jay krus ti Kalbaryo na ilansa indaton na ti biag na pamakawan basulin paina. Tuy kararwa inaikan kanta dakela Diyos nagtanong ka. Tadayag mo anak paiduma dakela Diyos dayawen ka. Urayek panagsubli ni Jesus iyawid nak langit tanadayag agdayawak agkanta agruk babak gloria ti Dios anak muan kinadayag. Tuy kararwa inaikan kanta dakela Diyos nagtanong ka. Tadayag mo anak paiduma dakela Diyos dayawen ka. Kanta dakela